بو یکم جاره خارنگه هکل موصلا کون لتاخی حمام المنقوشه دهیت وکرن به شوازک کونو لسر دیزاین خارنگه هم بریا دهان سالا کل موصله هبون دیگل اوه چنده جی اف خارنگه هبتن خارنن کون آمادت کتنو وکو دولمه و کبه و ساوار و گلک خارنن دی ینگریدای بمیجو کلتور باجار موصلا کون و روزانه خلک که ایک جار زور قستا اوه خارنگه هید کنو هر ایک دیف حزا خواه خارنه داخواست کتنو خارنجی به دستن کسیم بسپور دهیتا درست کرن. طبعا أنا بالنسبة لي أول مرة أدخل هذا المكان. أفا بوجاري كي از قستاوي جهيد كم براستي خارنگه هكا گلك خوشه. روحا موصلا كيفن تدايا. براستي از گلك دل خوش بوي مهاتي معوي جهي. دم از هادي مجور من هست بكر كو از زارو كم ويد گل ديكو بابن خو. زده باري اوه چنده؟ او خارنين پیشکش کن خارنين موصله اید گفنن. نهام گلك بريا و خارنات گين. جبر بردوامی کاری و روزانه بود چندم جمیران ام جمال درد کوین لو ما ام نکارین او خارنا آماده گین. وخروجنا من المنزل لفترات طويلة. ولادتنا بالموصل وولادتنا أنا كعمر. از الموصل بويما وهر وصا لفان تاخاجي مازن بوما. دمتو لجهة كي وصا رودني خاري اكسرتو هزرا بريا 30 سالان دكي سردمي زاروكيني و جيانا اوي دمي براستي ابجها قلك يجوانا و بروجيكي سركفتيا. گلو خارنگه هکا وسا چه سودکا خواه جبو باجارک بریا 4 سالان جشرک قرص و گران در کفتی و میجو کلتور و فلکلور اوی باجاری هاتیه کاول و ویران کرن. خدان اوی هزره وسا بو دنگ امریکا مرما اوی پروژهی دیارت کتن. هي الفكرة اف هزرا جتاخا حمام منقوشة دركتيا مرمجي اوا كالتورو ميجويا اوه موصلي بپاريزين جهر آليكي بيتن موصلي لنانگها خويا تايبت هيا ما بريار دا ام هزرا فكرنا خوارنگها كي بكين يا تايبت من بيتن بلنانگها موصلي و افكار كالتوري د پاريزيدنو هر وصا در فتك بو چندين گنجان كار بكن جياني وگرين تا ويده وري لوی خارنگه خارنن رسن باجار موصل دهنه دیتن مینا کبا موصلی لو ما مجی خارنا کبا موصلی داخواست کریه و کبا موصلی ایک جه خارنن هر تایبته لباجار موصلی و ناو دنگی خواهیه لسر آست عراقه کاوا عمر دنگ امریکا موصل